دما خوش ببینرین هجا ایرو 23 چله 2024 روزان جی روزا سهشنبه بویا رو گشتن سرکین کو رودانه مجوره پیشکش بکن لی دست پیکه چند سر روزین. مجلس لشکری من بجی درونه که کشفی یا ارتشا داگرکری دولت ترکیه لی باکور روز آوی کانتونا من بجی خست. لکانتونا جزیره او درازوری مشین گرسه هاتن لدار خستن او ایرش هاتن شرمزار کرن. بچالکین جور بجور لهرمین باکور روشتات سوری او اوروپای داخوازا آزادیا فیزیکی ریبر آپو هاته کرن. امریکا و انگلیستانی جارکدن ایرشی دورین خوسیان کر ایران جد بیجه او یکوی ریل بربلا بونا شریه لهرمی وکه. بله بینرین هجاب سرنوچین ممن اونها جی برفره بلتنا خویا دانی ایواری مجوره پیشکش بکن نوچم یکم جی هر تکیلداری ایریشین قرکر ین داگرکری دولت ترکیه لسر هرمیه لیویجاری جی مجلس لشکری من بجی راگ هاند کو وان درونه که بمبارکری یا داگرکری دولت ترکیه خستنه. مجلس لشکری من بجی درباره خستنه بالفره که بیمروف ابجه که ارتش ترکیه داگرکر دف آگاهیدان. لگوند السید یدیکه و با کور روش آوی کانتونا من بجی درونه که بچه یا ارتشا ترکیه قرکر حاتیه خستن. مجلس دیار کر کو گوندین کانتونا من بجی هر روش جالی ارتشا ترکیه داگر کر و تینه تو باران کرن. بله هر لدیش ایریشن قرکریان داگرکری دولت ترکیه جی خلکی لحرم باکور و روشتات سوریه دنوا چالکین جور به جور دنکم یک جوان چالکین جی چالکین هم داد که من قادان مشت دار دخن او دمشی دجی با اوه که زلال پیامین خواه ین لدیجی داگرکری نشان دادن و جاره جی کانتونا جزیره لتلبرک او هر وها لکانتونا دیرازوری جی ولاتی داکتان قادان او به پیام که زلال راگاندون که اوه خودی لآخ دستکفتین خواه او خوینا ضرورکن خوین جبو پاراستنا شورش جاندنه دربی کهون و جاره کدن هر ایریشن قرکریان داگرکری دولت ترکیه لسر هرمی جی هاتن شرمزار کرن. لدجی ایریشن دولت ترکا داگرکر گلی هرمی بهرسن و دنافا چالاکیان دنه. لنافچه تلبراکیا کانتونا جزیره بسدان شینی اندامین سازیان سیویل، لشکر، پارتی و روسیپیان ایلن هرمی مشکل دار خستن. پشتی مشه هفسروک مجلس تلبراکیا عبدالرحمن الصالح آخوی و گوت داگرکریا ترک بوان ایریشان سیاستا برچیکرن و گوشبرکرن لدجی ولاتیان هرمی دمشینه. ام بانگ لپیک هاتین هرمی دکن کو به هفره بسکنن و الهمبر ایریشان تی کوشینا خودوان بکن. لدیرا زوری جی بسرکشیا تفجر جوان شورشگر و یکیتیا جنین جوان مش گرسی پیکات مش لکولان المزاد راوستیا والور للسرناف تفجر جوانان علي الأحمد أخوي وقت أم وكي جوان الهرمي دي حتى ضاوية خدي البروجاية خدر كيفن ورينا داغر كريه كانوا جرايا قشتيرة أما وقت تفجر خندكارين ديمقراطيك تفجر خندكارين ديمقراطيك جيتي كلداري إيريشن دولة أتركا داغر كرين لدجي هرمي لبيشيا فاكولتيا اندزياريا بتروليا لباجاروكي رميلاني داخياني يقدا تفجري قد أم إيريشن دولة أترك أو إيرانكر وبتايبت إن لدجي بنسازيا هرمي شرمزارتكن أف إيريش باندورة كمزن لخندكاران كر داخویانی ده تقاضی به بردوام کردن برخوادان و پرورده حتی آوا کردن ولاتکی دموکراتیک و آزاد لسر بنگاه فکر و فلسفه یاری بر اپو هاته کرن. امی بانگن هموری خستنی. بله بینرین هجا هر ده همان چارچوبی ده جبو سوریه که آرام جبو سوریه که نناوندی او جبو سوریه که یک گرتی جیم مجلس سوریه دموکراتیک مسئله ده کنگره خواه چارمین ده جی گلک پلانسازی دست نشان کربون که هر ده وی چارچوبی ده هفسرو که مسئله جی آخوی اوگات لرخ پلانین که وان ده پلانسازی خواه کنگره چارمین ده دانه دست نشان کرن اوی هم تکنین خواه جدر و ین جبو پیک آلین آرامیال سوریه و هم جی جبو یکرنا گل سوریه جی خباتین خواه با آوه که هین زده تر خورتر بمشینن. هفسروک مجلس سوريا ديمقراطيك مسده محمود المصلت لسروشا سوري ومسده آخوي محمود المصلت دا ديار كرن كو ديالوغا سوريان بنگها كاروانا هفسروک مسده محمود المصلت ده دست بيكانر خاندن خوده وها گوت پروژه مسده پروژه که سوریه ام هول ددن توهای پیکاتن سوریه دناوا مسده ده کم بکن جباکو ج پروژه بی یا سوریه را به آلترناتیف که راستین
محمود المصلت دیار کر که گاوا پیشین یک کرنا انیا هندرین آ پارتیان وها دوماند. او جبریا نرینک سیاسی و هف پیمانا جواکی یا نو پکته که با آوه کی برفره جتوایا پکاتین سوریه را وکریه. لگاری محمود المصلت لگل خباتن هندرین لسر آستا در وجه مسد دنویزگهن در و چالاک بکه جبو که آرمانج نرینا سیاسی و نقشره یا مسد پکوره. هف سروک مجلس سوریه دموکراتیک مسد محمود المصلت داویه ده درباره مکانیزمه یا چالاک کرنا نقشره ده وها گوت ده بریا کمیتین مسد پکوره که بنگه ها آواکرنا سوریه دموکراتیک آپرنگ زانستی اونه ناوندیه. دیالوگا سوریان بنگه ها کارو خباتن میه. مسد ده کنگره خواه یا چارانده که 20 کانون 2023 لدار خستو بو نقشره یا چارسری آلوزیا سوریه آشکره کربو. لهرمی پینگامی پشتوانیا جبو تایبەتی ئازادیا فیزیکا ڕێبەرا پۆیا کۆهاتیە دەستپێکردن هەر کۆ دچە بەرفرە دەبە هەر دە هەمان چارچۆڤەیەدا vêcarî لە کانتۆنا منبێژێژێ دەبن navê çareserkirina doza rojhilata navîn li Îmraliyê panêleke berfirê hate lidarxistin di panêlê de jî li ser azadiya fîzîkîya rêber Apo gelek xal hatin dest nîşankirin û li hevkirin jî pêk hat. Çareserkirina dozên rojhilata navîn di Îmraliyê de ye. Bi vê dirûşmeyê înisiyatîfa gel a ji bo azadiya rêbera Apo bi hevkariya saziya malbatên şehîdan li kantona Minbicê panêlek lidarxist. Panêlê di çarçoveya pêngavan navnetewiya ji bo azadiya rêbera Apo pêk hat. Hevseroka Meclisa Malbatên Şehîdan a Minbicê hin pêşniyar û çareserî ji bo pirsgirêkên rojhilata navîn xwend. Di panêlê de komployan navneteweyî, tecrîd û çawabûna çareseriya pirsgirêkan diriya fikr û felsefeya rêber Apo hatin nîqaşkirin. Endama înisiyatîfa gel a azadiya rêber Abdullah Öcalan a Sûriyayê, Asya Hesên Axivî û behsa fikrê rêber Apo kir. Asya got, projeya rêveberiya xweser a Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê berhemên yekemîn yên pêşniyarên rêber Abdullah Öcalan bû. Pêngava li ser asta cîhanî ya bi banga azadiya rêbertî hatiye destpêkirin nîşaneya ku ev krîzekî cîhanî ye û çareseriya wê di fikrên rêbertî de ya çak û civakê ji fikra dest potê rêzgar bike. Piştî nîqaşan beşdaran li ser van pêşniyaran li hev kirin. Xebat ji bo belavkirina fikra rêber Abdullah Öcalan a ku li ser bingeha biratiya gelan û jiyana hevbeş hatiye avakirin. Bilindkirina têkoşînê ji bo azadiya fîzîkîya rêber Abdullah Öcalan û şikandina tejrîdê. Xebat ji bo pûçkirina komploya navnetewiya li dijî rêbertî bi pêkanîna projeya netewa demokratîk. Damezrandina komîteyeke bijîşkî Ewropî ji bo çavdêriya rewşa tendurustiya rêbertî. Ji bo azadiya fîzîkîya rêber Abdullah Öcalan kampanya îmzeyan a navneteweyî bê destpêkirin. Li her heman çarçoveyê de vêcarî li dervê welat jî çalakiyan destpêkirina ku yek ji wan jî meşa dirêşya li Parîsê ku 25 rojan dewam bike doh destpêkiribû îro jî carekê din mejwanan dest bi dawamiya meşa xwe kirin di meşê de carekê din daxwaza azadiya fîzîkiya rêber Apo hate kirin û her wiha di dawamiya çalakiyên xwe de jî gelek curên din anguan bijîn hevdîtin û şandina kartan jî di nava vê çalakiyê de tê lidarxistin xwe yek ji armanca sereke ew ku bi qasî 100,000 kard jî werin şandine. Meşa dirêja 25 rojan a ber bi Strasbourgê ve 22 çileyê roja duşemê dest pê kir. Çalager di roja duyemîn de li navenda çanda Kurd Ahmed Kayal hevkombûn û kart ji Îmraliyê re şandin. Kampanya şandina kartan di çarçoveya pêngava azadî ji Abdullah Öcalan re çareseriya demokratîk ji pirsgirêka Kurd re tê meşandin. Arman ji ewel li tevahiya Ewropayê 100,000 kart bêne şandin.
Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek amacıyla Hevserokê cedeke Fransa Şahin Polat li pêşiya navenda çandê daxuyaniyek da çapemeniyê gote. Di şexsê rêber Abdullah Öcalan de te jî li ser gelên rojhilata navîn hemûyan tê ferskirine. Ji bo şikandina tejîdê em ê bi hevre çalakiya qert postalan li dar bixine. Piştre ji bo xwe bigihînin cihê meşî ya li qada învilîtayê li metroyê swar bûne, li vê derê jî têkildarî çalakiya agahîdan rêwiyan ne. Karî bikin ama lê belê gelên Kurd, jinên Kurd, ciwanên Kurd, dostên Kurda bi têkoşîna xwe 25 salê li hemberên dagirkera, li hemberên komplogera têkoşînekî wisa dan. Çalageran diyar kirin ku bi salana ew li dijî tejîdê tê dikoşin û gotin ne. Em dixwazin îsal te qez bikin sala azadiya rêber Abdullah Öcalan û misogerkirina statuya Kurdan ne. Ku xwekirin xeleka agir li derdora rêbera po em bi minnetdarî em wan bibîstînin. Çalagerên ku cilên Sorgên bi daxwaza azadiya rêber Abdullah Öcalan li xwe kirin piştî meşa ji qada învalîtayê wê 24 çilê roja çarşemê biçin bajarê Lorîntê. Meşevan wê heta Strasbourgê li gelek bajaran bimeşin civînan li dar bixin hevdîtinan bikin û qert postalan bişînin. Koalisyon politik Kürdistan! Koalisyon politik Kürdistan! بلهردامان چارچوبê de li Bakurê Kurdistan û Tirkiye jî çalakiya nobeta edaletê ya ji bo piştavaniya çalakiya greva birçîbûnê ya girtiyên ji doza PKK û paşkê di 27 mijdara 2023 de dayî destpêkirin. Dewam dike her di heman çarçovê de vê carî gelek rêxistinên siyasî jî serdana nobetên edaletê yên li bajaran kirin û piştavaniya xwe ragandin herî dawiyê jî rêveberên rêxistina SPM ji bo piştavaniya bi nobeta edaletê re ya sê rojan dest bi greva çalakiya birçîbûnê dikin her wiha girtiyên li girtîgehê jî bi peyaman piştavanî dan çalakiyên nobeta edaletê û ev çalakî jî silav kirin. Girtiyên siyasiyên li girtîgehên Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê di çarçoveya kampanyaya navneteweyî ya ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurd re çareseriya demokratîk 27 mijdarê dest bi çalakiya greva birçîbûnê kiribûn. Bi heman boneyê bi pêşengtiya xizmên girtiyan li gelek bajaran nobeta edaletê hatibû destpêkirin. Nobeta edaletiya davahiya de be Pamêrdînê de dewam dike. Ji dayîkên aştiyê kadiriya Akarê dest nîşan kir ku ew ji bo azadiya rêber Abdullah Öcalan di nava çalakiyan de ne. Li Stenbolê jî çalakiya nobeta edaletê bi biryardarî û piştevaniyan didome. Rêveberên Partiya Sosyalîst a Bindestan Federasyona Komalayên Ciwanan a Sosyalîst û Komalaya Alewiyên Demokratîk serdana nobeta edaletê kirin. Di nobetê de li ser navê rêxistina SPA Stenbolê Zuleyha Molzûr axivî. Molzûr anî ziman ku tejîda li îmraliyê bi lavê girtîgehên din bûye. Rêxistina bajar a SPP jî ji bo sê rojan beşdarî çalakiya greva birçîbûnê bû. Çalakiya nobeta edaletî ya li Wanê bi pêşentiya Tuhayê der li avahiya de be pawanê hatiye destpêkirin di roja pêncî de dewam kir. Nûnerên partiyên siyasî navçeyên Şex û Mîksê û gelek kesan serdana nobetê kirin. Girtiyên siyasîn di girtîgehên Amedê de ji bo dayîkên di nobeta edaletê de nameyek şandin û çalakiya wan silav kirin. Girtiyan bo dayîkên di çalakê de gotin. Têkoşîn û sekna we hêz û moralê dideme. Belê ji hejdeyê çilêya 2024 û hetanha yek ji mijarên herî zêde cêxwe her tim di rojavê de hejdeya jî êrişa reşkujî ya terorane ya li dijî yek ji jinên pêşeng û têkoşer
فریال خالد یا لباجری کرکوک که باشوری کردستانی بو همان پشتی وی ایرشا رشکوژی لهم باشوری کردستانی هم جی لحریما باکور و روشتات سوریه روزانه چالاکی داغانی او پیام تین دانین و بطایبتی پشتی مراسم جانگوری یا فریال پیکهات ادی حلوست هاگل هیناجی لهمبری وی ایرشا رشکوژی زیدتر بویا لعالیه که جوانان و هروها کنگرا ستار به داغانی و چالاکی جور بجور ایرشا رشکوژیا لسر فریال خالد انگو بناسناف زلال زاگروس پیکهاتی بتوندی شرمزار کرن و داخوازا عدالت کرن. جوان و شینین نافچه دربیسیه جبو شرمزارکرنا ایریشا لسر شهید زلال زاگروس مشیان. مشه جی پیشیا مزگفت الحاج سلطان آنافچه دست بکره و لناوندا کنگراستار و گوهری میتینگی. د میتینگی ده انداما ریوبریا یکی تیاجنین جوان نادین حسن آخوی گوته هدف گرتنا زلال زاگروس هدف گرتنا پیشن گن شورشا با کروشلات سوریه و جیهانیه نادین حسن دست نشان کرکو اوی تیکوشینی لهم بر خیانتی و داگر کریه مزن بکنه ونستنكر العمل الإجرامي والإرهابي باغتيال الرفيقة ظلال به همان آرمانجی کنگراستار یا شاخص سرینیجی داخویانیک دا. داخویانی ده هدف گرتن و ایریشن لدیجیجنان شرمزار کرن و هاگوتن. دولت ترکا داگر کر و هفکارن وی به هدف گرتن پیشن گنجنین کرد ترسا خود دیار دکه. ام باندکن کوکو جری شهید زلال و یکو بو سدما شهید کرناجنین پیشن بین دارزاندن و حساب جواور خواستن. رفيق زلال استهدفوها اليد المرتزقة للخيانة. عندما كوميتيا پروردية من بجيجي شمس بركل آكل سردست شهيد زلال پروردديتية بحثاتي كوشينا شهيد زلال كروغوت. گروان شهيد زلال آرمانچكر ام حمو زلالن. امی جبو رزگار کرنا جنیش زوردستی ازلام سالاری تی کوشینا خو هر دم دوام بکنه. الزلال اللي أول ما أجت عندما کمیته خدمتگزاری آمن بجی عبیر حسن جیانی زمان کو شهید زلال باندورکی مزن ددلی مدهشت اموج بیر ناکن. سر حوالا زلال کرن از نعلت و شرمزارت کم از مجلس گل آباجار شامی جی شهید کناتی کو شرا کرد زلال زاگروس بدا خویانی که شرمزار کره. بدهان شینین تا خازوراوا یا پایتخت سوریه شامی جبو شرمزارکنا سوجی لدیجی تیکو شر زلال زاگروس لحف کمبونه. انداما مجلس گل غزال عمر داخویانی خوندگوت. ددسپیکا شورش ده تیکو شر زلال لشام و روژاوا باشور کردستان و گله که هریمن دن خبات کره. هر تم لپیش بو و دخست شورش آجنه گش بکه چویناوی یا باشور کردستان جیش بو پیش خستناتی کوشین آجنه بو. مجلس دیار کرد و دولت داگر کر به هدف کرنا پیشنگن جنین وکه ساکینه و ری حوالین وی تیکو شر زلال دخوازه ایراده یاجنه بشکینه لی بلادش من بزان بکو بوان کمپلوسو جان اوی نکار به ملواز بکه. تیکو شر زلال بو سمبولا برخودان و گش کرنا تیکو شینه به وی کمپلوی دشمن وی بسر نکه و نکهیج آرمان جن خواه. مجلس سرساغی شمالباتا شهید زلال را خواست و بانگ لحکومتا باشور کردستان کرکو وی سوجی اشکره بکه و برپرسین وی جزا بکه. جبر بدنگیا وی تیواتای هفکاریا بسوجره. بله امجد داشته که مکه بری خوابدن لحرمین پاراستنی مدیای لحرمین چایی لورجی برخوابدنی که زیده یا لدیجیم ایریشن داگرکریا دولتا ترکیه تماشاندن کو جالیه گریلان هپه گویه جاستاری و هری داوی و جاری گریلان دا آلیه گری آمدیه کو دکه و آلیه روش آوی زاپی چالاکین به باندور پیک آنین د وان چالاکیان ده دو لشکرین داگرکریا دولتا ترک
هاتن جزا کرن هر وها لکلاکاوی دولت ترکیه دایر کر به تایبتی به داخلین کو به رای گشتره پار و دکه حول داده کو سرکفتنا خواب دنیشاندان آنگوان بجین وندابونا خو یا لحرمین پاراستنا مدیای بده جبیر کرن او دیمن به تایبتی جمارین گریلن این کو هاتنه ونداکران آنگوان بجین ونداهین گریلا با اوه که پرزیده برای گشتره پار و دکه جبویه که جین آوانده راگاندر و چاپمنی هپگه رای گشتی هشار کرو گات افدانین کو دولت ترکیه قرکر تکلداری ونداهین گریلا داده به تا آوایی علاقه خوا براستی تونه او جرای گشتی هات خواستن کو در روشین به آوایی ده لبندا وان بمینن. ارتشا ترکیه قرکر کل همبری گریلا تک دچه به بلاوکرنا نوچه نه راست هول ده رای گشتی ترکیه رازی بکه. 20 چلای ارتشا ترک ایدا کرب و کل هرما گاری نه و لزاپی جی ده ونداین گریلیان چیبونه. هزین پاراسنا گل هپگی راگهاند گوان پیوندی به همو فرماندارین خوین وان هرما ردانینه و هاتیه پشتراز کرن که ایتاین ارتشا ترک نه راستن. ارتشا داگرکر کج اپراسیون شورشگری داوی و گریلاین آزادی کردستان دربین گران خوار و هجیا بنوچه این دروین هول ده رای گشتی بخاپینه و هزین فاشیست موتیوه بکه. هپگیج رای گشتی خواست که بوان دروین ارتشا ترک نه خاپاندن. هر وها ناوند راگهانو چاپمنیا هپگی تکداری چالاکی این گریلا و ایرشین داگرکری اف آگاهی پاروکر. لهرما روجاوای زاپیا شهید دلیل 18 چلی لقادا برخوادانیا گری جودی ده انجام چالاکیه که ده درب چپرین داگرکران هاتخستن. 21 چلی همان قاده و جاری گریلای نیجا استار چالاکیک بیکانین و درب چپرکه داگرکران هاتخستن. 22 چلی لقادا برخوادانیا گری آمدیه لداگرکران هاتخستن گل دورا وسایت که لشکری کمبوبون. ده انجام ده دو داگرکر هاتن جزا کرن. هپگی دیار کرد که 17 چلی لقادا برخوادانیا سیدای یال زاپی ارتشا ترک همبری هزین وان جاره کدن تقمنین قدخ کری بکارانینه. هر وهاج 16 حتی 23 چلی بگشتی 45 جاران قادن گاری زاب خاکورکی متین هاتنه بمباران کرن. 20 و 21 چلی هرمین زاب و خاکورکی به هلیکوپتران هاتن بمباران کرن. هرمین زاب روجاوای زاپیا شهید دلیل متین و خاکورکی به توپان هاتن بمباران کرن. بالهرم خبر ده نوا عراقی لنوا عراق جی یک جمجارین سرکین که هم کردستان و هم جی عراقی علی قدر دکه جی ایرشین داگرکری دولت ترکیه یان لسر خاک کردستان و هر وها عراقیه جبر کو دولت ترکیه به ایرشین خو دخوازه حول بده لنوا عراقی لگوری داخوازه خو حسبی خواب ده بزاندن هر داوی جی شف میتی نوی ترکیه ابراهیم کالن سردانا عراقی کر بو لگل سرکومار عراقی هفدیتن پیک آنی بو لسرکومار عراقی رشید هفدیتنا خویا به سروکی میتی را با اوه که اشکره گوت اف ایرشین و ین لسر خاکا عراقی باندوری وی لدانوستاندن دنا برا هر دولتان ده بکه او دویم انقره ریزی جه سروریا خاکا عراقی رجیم بگیره. سروکومار عراقی عبداللطیف رشید لبخدای لگل سروک میتا ترک ابراهیم کالن جویا اوفیسا سروکوماری تکلداری جوینه داخیانی اگدا داخیانی ده هات دیار کرن کو سروکومار عراقی ده جوینه ده آنی زمان کو دوی هر دو ولات جبو چار سرکرنا پرزگریکا آوه کو چند سالن دولتا ترک رجه که کم یا آوه جبو عراقی برد ده لحف بکن هر وها گوتیه لگوری زیدبونا شینیان عراقی بوستیا وان آبا آوه زیده تر بویه هاتا گوتن لطیف رشید دیار کریه کو عراق لگل ولاتین جیران جبور زیل سروریه هف بکن و هفدو فان بکن کار دگه ده همان دمه ده هاتا دیار کرن کو سروکومار عراقی آنیه زمان او ایریشن یک آلی ین ولاتین جیران این لسر خاکا عراقی رد دگه و ایریش دبن سدما خرا کرنا اولهی و آرامیا ولات هات راگهاندن کو سروکومار عراقی جه سروک میتیرا گوتیه بن پیکرنین ترکیه ین لسلیمانیه و باجارین دن این حریم باشور کردستانه باندورا کنینی لسر تکلیین دناف برا هر دو ولاتان ددگه جبرویه که دوی ولاتین جیران ریزی لسروریا عراقی و اولهیا گلیوی بگرن. بله سبا وی گرا 21 من آستانه پیکوره 21 گرن کل نوا آستانه وی پیکوره لی اف گرا کل نوا آستانه پیکوره حتی نهم 20 جوین کو پیک هاتی دا چیکر خاکا سوریه پارچه بو کوچ برکرن زیاده تر بو روشا آلو زیال نوا سوریه هینا کمتر بو و مینا کو اف تیری ناکه جاره کدن و سبا
و حتی 24 و 25 هیوی دنوا دو روزان ده اف گرا 21 یا جوینا آستانه پیک ورم جروجا دسپیک وان جوینن آستانه حتی نها تنه دولت ترکیه داگیرکری خویا لسر خاکا سوریه با اوای که هم رواتر کریه و پارچکرنا خاکا سوریه پیک انیا چاکو ج سریکانیه بگیره گری سپی عفرین و باجارین جرابلس و باجارین دن داگیر کرنه هود ده به و گرادن هناشی داخوازین خویل نوا خاکا سوریه به هیزندن بده پیک آنین انجام و گرا 21 من ویج 20 گریندن به چه آوای به او یک ده نوادمین پیش دوی خویا بکه لی یکو دیار او خلق سوری ایدی هیوی و باوری خویا جوان گرین کو دانستاندن لآستان پیکتین جزو ده خود کریه. د 24 و 25 چله وی مهیده گرا 21 آستان دنابرا روسیا ایران و ترکیه دوی وره لدارخستن. گرا یکی یاکو 23 24 چله 2017 حیا گرا 20 یاکو 21 حزیران 2023 آستان ایلدار کرد انجام که جبو گل سوریه در نکد. جوی زیدتر لسر حساب گل سوریه پیمانان هات چکرن و هبلا پارچکرنا سوریه پیش کرد. دیگر هشته ده که 21 کانون 2017 دالدار کرد داگرکریا ترکیه اف جوین بکار آنین دا کو افرینه بریا لحفکرنین بروسیا را داگر بکه. بویره غوطا شرقی جچتین دولتا ترک لبرانبر ترکیه افرین داگر بکه هات والا کرن. هر وها دیگر 14 ده جی جبیل دجمناتیا کردان و پیکاتین باکو روشلات سوری تتشتین نوت نبون. د انجام وی جوینه ده داگرکرنا سریکانی و گری سپین هرم ریوبریا خسر هات اریکرن. گرا 20 دجی و 21 حزیران 2023 لدار کرد داگرکریا ترکیه ایریش باکو روشلات سوریه کرد. د داخویانیا داوین ده آلین آستانای ریوبریا خسر آباکو روشلات سوریه به توانین جداخوازی توانبار کرد. تی پیش بینی کرن که گرا 21 تشتکنو دربار سوریه ده جبیلی دوماندنا پارچکرنا ولات تیک برنا ریوبریا خسر و پیمانین کسود جگل سوریه نده پیک ورن. بریا وی گری دولتا ترکا داگر کر ایریشین خوالیدی هرمین باکو روشلات سوریه و بنیسازی آوی گران کرن. هر وها هیزن حکومت شامی جی ایریشین خوالیدی جی هرمین دبن داگرکریا ترکیه ده ین ایدلیب حما و حلبی زیده کرن. بله دنوا ریزی ده جی بلوکا کامیا تکلدار روش لروشلات ناوین بر بکوه دچه او یا یکم جیم هر جنوا خاکا سوریه ام دست بکنج برکم لنوا سوریه پشت شهر دنابرا حماس و اسرائیل ده لنوا خزای دست بکر و جاره ایرشی لسر هیزن کوalisyonu o Amerika yen li nava xaka Suriye û Iraqê her ku diçe berfirehtir dibe herî dawê vê carî hêzên dewletên yekbûyên Amerîkayê li dêra zorê êrişî alîgirên Îranê kir hem wextê vê yekê wezîrê karê dervê yê hikûmeta Şamê bi ji bo hempêşeyên xwe yên Urdunê peyam şand û xwest êdî ev alûziya li ser snoriyê di navbera hikûmeta Şamê di navbera Sûriye û Urdunê de jî hîna ev alûziya heye kêmtir bibe lê heta niha Urdunê ji bo vê peyama wezîrê karê derve yê hikûmeta Şamê te peyameke erînî parve nekiriye. Şevê din hêzên Amerîkayê êrişî dêra zorê kir. Navend, Nuqte û cebilxaneya çekdarên Îranê li herêmê bûn ermanca êrîşan. Navenda çavdêriya mafê mirovan a Sûriye ragihand ku di êrişê de du çekdar hatun kuştin û sê jî birîndar bûn. Li herêma bêçek jî vê sibê topbaran hebû. Hêzên hikûmeta Şamê bi moşekan êrişî Başûrê Idlibê kir. Di encamê de hejmarek ji çeteyên Ansarul Tewhîd birîndar bûn. Ji bilî şer li Başûrê Sûriyê hewldanên derbazkirina madeyên narkotîk di Urdunê re dewam dikin. Artêşa Urdunê li ser sînorê Sûrî Urdunê gelek caran hewldanên qaçaxçiyan têk bir. Her wiha gelek caran serweriya Sûriye bin pê kir û cih û kargehên madeyên narkotîkê li Başûrê Sûriyê bombebaran kirin. Wezareta Karê Derve ya hikûmeta Şamê têkildarî êrişên Urdunê li Sûriyê daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê de ev tişt hate gotin. Wezîrên Karê Derve parastin û saziyên ewlehiyê namê ji hempêşeyên xwe yên Urdunê re şandin û pêşniyar kirin ku ji bo kontrolkirina sînor gavên pratîkî bavêjin. Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku hikûmeta Şamê bi saziyên sivîl û ewlehiyê yên Urdunê re hevkar bûn
لیبل نامه سازی نافبوری شاندنه حتی انها ببرسون. هاته اشکرکرن راگشی سیاسی، چاپمنی و لشکری یا دو چند مهم بوری ده بالهفکرنا دنافبرا کمیته این هفبش این درباره هفکاریات کوشینا لدیجی من پیکران ده نه هفسنگن. ده داخویانیا وزارت در و یا شامی ده هاته گوتن تو راوابون جوان ایریشین لشکری لهندری خاکا سوریه رتونه نه و گوت. او هول ددن و یکی قلس بکن دا کوناکوکی و آلوزی چه نبن و باندور لتکلین هر دون ولطان نکن. بلیم در بازی روشا ما گوت یا لادوزیا لروشتات ناویم بکو یک جوی آلوزی پشتی شرد نابرا اسرائیل و حماس ده ما ایدیم شر بلبلاوی گلک ولاتین دم بو یکو یک جوان لبنان هما بشکت ناواوی شری لآلیه کدنش ایرشن اسرائیلیین لسر سوریه هینا جیزیده تر بون عراق ناف هفکت ایران جویه که باندور بویا و ایرشن گلک جهین جدا دکه لکلکا وی هموی لدریا سور روش هر کد چه آلوستر دبه حتی ما گوت دریا سور هر کد چه سورتر دبه هیزن دولتین یک بویان آمریکا و انگلیستان ایریش حسین یمنی کر حسین یمنی جی با آوکی اشکره گف خوار او گات اف ایریشین کو لهمبری هیز مپیک خاطنه و بی برسف نمینن لآلیه کدن ایرانی لسر ویرا و شجاره کدن هل وستا خواه با آوکی زلال او اشکره نشان دا او گات اف ایریشین کو لسر حسین لیمنی پیکتین او لحرمین جدا آلوزین کو دردی کون اوی ببکو سدما لروشتات ناوین شر بلبلاو ببه. شر و آلوزیال دریا سور یک جروجه سرکه یین جیهانیه. جدسپیکا مها چلی و راگشیال و هرمی زیده بویه. ایرشین امریکا و انگلستان یین دیجی حسین یمنی دوام دکن. هزین امریکا و انگلستان روژا دوشتمی بداخوینه که هفپار راگهاندن که لحشت خالین حسین خستنه. داخوانی ده حتی دیار کردن ده ایرشی ده قادن بن عرده و چپرین چابدریین ازمانی و موشکان حتنه هدف گرتن. داخوانی ده تی گوتن ارتشین امریکا و انگلستان جدسپیکا مها چلی و اپراسیون هبش یا دویمین پیکانینه. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بردکی لشکری حسین یحیی سریجی بداخوانه که اشکره کرد که امریکا و انگلستان حتی نها 12 جوان لپایتخت سانا 18 جاران لیمنی ایرش پیکانینه گوت و او ایرش به برسف و به جزا نمینن. وزیر کارین دربه انگلستان دیوید کامرون جی بداخوانه که اشکره کرد که او امریکا بوان اپراسیونان دخوازن پیام هری زلال بدن. هر وها کامرون دا زانین اپراسیون وان ین هبش کو 11 چلی دست بکرنه و باندورا ایرشین حسین یا دجی کشتیان کم بکه. این شرایطی وظیفه اول ما کشور. وزیر کارین دروی ایران حسین امر عبداللهیان جی کجبو جبینا وزیرین کارین دروی کنسه ولیکاریا نتوین یکبویل نیویورک دیار کر اپراسیون هپارین امریکا و انگلستان خلطیه که استراتژیکه. عبداللهیان دبیجه او اپراسیون هفبشین امریکا انگلستانی گفکل دجی آشتی و اولهیا هرمیه و برفرکرنا شره. لالیدن قطر اجراگان زیدکنا راگشیال دریا سور ریل بر خطریه که مزن ودکه. ارتش امریکا اجراگان کد دو افسری وانین کد اپراسیونال دجی حسیان داوندا ببون دبکو مربن. لگوری داخوانی هر دو افسر دم اپراسیون کل دجی کشتیا ایرانی کوچکی و جبل خانه حسیان را دبرنده وندا ببون. لتوی خباتین دمدرج ین لگرنیجی جنازین هر دو لشکران نهات دیتن. بلی هر روشن جبر باندورا شردنا برا اسرائیل و حماس یا لشریدا غزه پیک هاتنده پیک هاتن حتنها ل کام بخزه دا ممکن روشن لنوا غزه بچاویش برکوش 27 جوبمه حتنها اسرائیل باوی که اشکره راگهاند کو وندهیا حریم زنده عالی لشکری دایا ده ایریشین ده نوا 24 ساعتین در بازبوی ده جیم جاره کدن هات راگهاندن بقاسی 195 کد جالیه ارتشا اسرائیل و هاتنه کشتن ارتشا اسرائیل راگاند کو لشریدا غزه دنوا 24 ساعتین داوی ده 21 لشکری وان جالیه حماس و هاتنه کشتن افراج بر بکو ودچه ارتشا اسرائیل او هر وهاری و بریا ویج با اوای که اشکره گوت گرکو قالا آگر بس که دریش دومدار وره کرن دوی دسپیکی بر پرسن حماس جناوا خاکا غزه در بکوون.
انجام شر حماس و اسرائیل روز بروز گرانتر دبه. وزارت تندرستی غزه بداخوانه که راگهان دیرشین اسرائیل این دنوا 24 ساعت انداویه ده لغزای 195 فلسطینی هاتن کشتن 354 کس شی بریندار بون. لگوری داخوانیش دسپیکا شهر حتی نهاد انجام ایرشین اسرائیل این دژ غزه ده هجمارا مریان درکت 25400 نوت و هجمارا برینداران جی درکت 63354 کسان. جدسپیکا شهر حماس و اسرائیل و ورده ارتش اسرائیلی ونداهین هری زیده دا. ارتش اسرائیلی راگهاند دنوا 24 ساعت انداوی ده آنگو روژا دوشمی لغزای 21 لشکری وان هاتن کشتن. حتی دیار کرن جی 27 جوتمه و ورده ونداهی هری مزنه که ارتش اسرائیلی ده. ככל הנראה נורה טיל RPG על ידי מחבלים. تکلداری مجاری بردف که لشکری دانیل هاگاری داخوانی دا گوت لشکرین اسرائیلی دمال نوا دو آواهیان بومبه وجی دکرن میلیتانه که حماسه بروکت ایریش پیکانی جبر تقینا بومبیان آواهی هلوشیان لشکر دبن خربیان دمان و جیان خوش دستان. אתמול היה אחד הימים הקשים מאז פרוץ המלחמה. پشتی ایرشید سرید سروکمار اسرائیل ایساق هرزوگ سروک وزیر بنیامین نتانیاهو وزیر پاراسنه یواف گالانت سروک مخالفت یایر لاپی داخوانی دان. داخوانان ده حتی دیار کرن جبر کشتنا لشکرین اسرائیلی وان سبه که دجوار در باز کرنه و حتی گوتن دقاده که زحمت شرکی دجوار دقومه. مرنا لشکران من نچارد که ام دشرده بگهجن آرمانجا خواه. ارتش اسرائیل جی اپراسیون خوین لناو غزای برفره دکه. لگوری راگهانا اسرائیلی ارتش اسرائیل لخانیونس 4 توگای خست ناوا تفگری. حتی دیار کرن آرمانجا وکو شر الوی هرمی بسرکتی بداوی بکن. تبی بردوام کرنا شر اپراسیون هزین اسرائیلی ین بنچاف کرنه جی بردوام دکن. حتی راگهاندن هزین اسرائیلی قدس، رامالله و هند دورندن 25 کسی دن بنچاف کرن. لگوری داخوانین سازی و ریختنین فلسطینی جهفت جوتمها 2023 حتی نها هجمارا فلسطینی کل شریع روژاواج آلی اسرائیلی و حتنه بنچاف کرن درکت 6220 کسان. لالیدن اسرائیلی جبو اگربسته که برفره پیکوره خواست ریوبرین پای بلند دین حماسش غزای درکبن. حتی راگهاندن افیشنیارا اسرائیلی جبو دانستانین آگربسته ده دمین داویه ده هر کم دو جاران حتیه نقاش کرن. لناوا أوروبا جرى شما بجاج يا للرشطات النافين نكي مجبر كشري دريش دنابرا أوكرانيا وروسيا دا إدي سال مهل بي خواشتنا أو أفشر هر كود تشا قرتر دبا ونشانه يكو أفشر ويدا دمك كندا جي بداوي ببا قد خيانات هر داوية أوكرانيا إداكر كو دیرش روسیا لسرخاک ولات پیک هاتی ده 4 کس مرنا او بیتری 6 کس جی بریندار بونه هر وها هزین پاراستن ین آسمانین اوکراینیا جراگاند کو وان کارینه چل موشکین روسیا ین کو لدیش هرمی هاتنه بکار آنین بباندور بکن. رایدارین اوکراینای راگهاندن کل باجارین کیف، خارکیف و پاولوهارده ده ایریشین موشکی ین کوان ادعا دکن جالی روسیای و هاتنه کرنده 4 کسان جیانا خوش دستانه. هات ادعا کرن کو ایرو ده ساعتین سری سبیده لپایتخت کیوی باجارین خارکیف و پاولوهارده ایریشا بفوزایان هاته کرن. شاردار خارکیوی ایهور تریکوف داخویانیک دا و گوت تیمی لیگرین و رزگار کرنی خباتین خود دومینن دا کو خو بگهینن کسین دبن خرابیان دمانه. لگوری داخویانیا تریکوف ده ایریشان ده سی آواهین آپارتمانان ضرر دیدنه. شرکت انرژی یا دولت اوکراینای نفت و گاز راگهاند کو ده ایریشان ده خطا گازی یا الخارکیوی جی خرابویه. شاردار کیوی ویتالی کلیچکو جی درباره روشال پایتختی ده داخویانی دا. ویتالی کلیچکو دا زانین ده ایریشین کو هری کم سی تاخ کرن هدف ده
سê jê zarok 20 kes birîndar bûn. Kiliçko diyar kir ku piştî êrîşan agir bi gelek apartman û avahiyên ku wekî îqamet nehatine bikaranîn ketiye. Koordînatora Neşteceha Aneteweyên Yekbûyî ya Ukraynayê Denis Brown diyar kir ku di encama êrîşan de li kêleka Ofîsa Neteweyên Yekbûyî xisar çêbûye. Hat ragihandin ku di êrîşa li bajarê Pavlohard a li başûr Rojhilatê welat de kesek mir. Hêza hewayî ya Ukraynayê ragihand ku 21 ji 41 mûşikên cûreyên cuda yên ku iddia dike ji aliyê Rûsyayê ve hatine avêtin hatine îmhakirin. Rayêdarên Herêma Sûmayî ya li Bakurê Welêt jî ragihand ku di êrîşa mûşikî ya li ser bajarê Şostkayê de bi nesaziya kirêtîk zirar dîtiye. Berê bînerin hêja hem li rojhilata navên hem ji li herêmê hem ji li dervê welat tevî ku van rewş û aloziyên heye jîn hat çend û çeyên civakiyên ku hevalê me di toran û çeyên civakî de amade kirine em lê temaşe bikin. Meclisa Jinan a Kongra İslama Demokratîk ji bo danasîna sîstema xwe ya hundirîn li bajarê Reqayê civînek li darxist. Nûnerên Meclisa Jinan a Bakur Rojhilatê Sûriyê, endamên Meclisa Jinan a Zenûbiya yên Reqa û gundewarên wê û hemû rêxistin û tevgerên femînîst beşdar bûn. Di civînê de rêziknameya hundirîn a yekemîn Konferansa İslamiya Demokratîk hate xwendin. Piştre sîstema hundirîn ya Meclisa Jinan a Kongra İslama Demokratîk hate xwendin. Koordînasyona Meclisa Jinan a Kongra İslama Demokratîk Rîm İdrîs derbarê Ermanca civînê de got, Ermanca li darxistina vê civînê ji bo danasîna sîstema Meclisa Jinan a Kongra İslama Demokratîk e. Li çarçoveya Rêzkonferansên Partiya Sûriya Pêşerojê yên li kantona Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê têne darxistin de îro konferansa sêmîn a partiyê li kantona Efrîn û Şehbayê pêk hat. Konferans bi dirûjmeya Sûriya Demokratîk pir reng û nenavendî li hola navenda çand û hunerê ya navçeya Ehdasê hat li darxistin. Serokê partiyê li kantona Efrîn û Şehbayê Mihemed Beyrem axivî û got êrişên dewleta Tirka dagirker îradeya me têk nabe û îsrara me ya berxwedanê xurtir dikin. Piştre perspektîfên siyasî û raporên salê ya rêxistiniyên partiyê ji aliyê dîwanê ve hatin xwendin. Li dawiya konferansê de Mihemed Beyrem wek serokê partiyê şaxê kantona Efrîn û Şehbayê di cileşê xwe weke cîgera wî û meclisek ji 31 endaman hatin hilbijartin. Ji ber qutkirina ava elok ji hêla dewleta Tirkiya dagirker ve şaredariya bajarê Tiltemrê hewl dide ku avê ji xelkê re peyda bike. Şaredariyê hewldanên kolandina bîrên avê dike da ku zehmetiyên peydakirina avê li ser şêniyên Tiltemrê û gundewarên wê sivik bike. وەک بەلەدیات مەهاولدا گۆ ئەم خطتنی مەسەلەن دەینن ji bo çareserî bin ji bo millet em bêjin. Hevseroka şaredariya bajêr Ronaz Yunus diyar kir ku kolandina van bîran wekêriya hin çareseriyan e da ku pêdiviyên xelkê di werza havînê de pêk bîne. حيوهم حيوهم قساد الأبطال بالهوشة تلقاهم يا نعم الرجال حيوهم حيوهم ستيويا طبقة سترانك بنافي حيوهم وشانت ستران جبوتنين رعد الفاضلة أواز وشان شادي الزبيدية. بری بینرین هجام لبردگیشین داویا بولتن آخویا ساعت 7 و دبیشین حتی نوچین مین داویا روزه ساعت 23 داورین پیشیا و بمینن دنابا خیر و خوشیده ارشاد بختار.